米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Dadamikan siya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohay a rumias. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas. Ato maru sapasama no mita anini a rumias. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。Di ulit 65 at Jepang, Tsaiku Sapaw at Tusir, Suasa, Palumatan iso ko mihsaan a pakaslupa to kinaira. Makaslupa amamin ko nirakatan iso a pala saan. 诗篇65篇11节说：你赐福使年岁丰收，你足迹所及，百物富饶。Saligagaw o pulong no maamaan no orib ita, sado o nipapalian no kawas, saan ko pasuolin ita o mitooray. Sa ay katleng o sa kaorib at sa ko nipapalian no kawas. Yung mitier kita i jingraan i, matumes ko na ikawasay arihatay ato dipahak no paluzo ita. 我们基督徒相信，生命所拥有的一切乃是上帝所赐的。上帝不只是赐给我们生活所需的饮食，当我们信靠他时，我们的内心就充满从主而来的喜乐和平安。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao awa ay ko katsanguotan niyam i laluma no katupahay a mikumi ato tatamaanay a ulah no miso. Mitlipod kiso to orit niyam to rumiamiat. Saka rahkel ko falutsot niyam a mararit a dipahak. Yo masarutsot ko falutsot niyam a mitier i tisonan i. Paluwasan iso ko atinguan a orip no niyam a tanutag ko pasoolin no falutsot. 主啊，在你丰盛恩典和慈爱中，我们一无缺乏。因你看顾我们的日常生活，我们便知足常乐。当我们全心信靠你，你就使我们的灵兴盛，信心坚固。Pakai ni i tatamanay ang nganutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。